লাগিছে মোৰ মই খোৱা পিন্ধাই ৰাখিছো তুমি বছুৰ পিছত দৌৰি আছা যে আৰু দালিত নিমখ কিয় কম হ'ল আজি বছুৰ কথা ভাবি আছিলো মইতো জানো মোৰ কথা ভবা হেতে নিমখৰ চুটত মই জিভাত দিব নোৱাৰিলো হেতেন নিমখ ঠিকে দিছিলো খাওঁতে চাগে সেই কুন্দৰি ওই পলা 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 জলদি পলা শুন এই কেলে মানে পুলিশে গুটে গাহৰিবোৰ লৈ গৈছে তোকো লৈ যাবি দিয়া কি গাহৰি মই কি গাহৰি নি अच्छा तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जैकलीन फर्नांडिस जैकलीन फर्नांडिस की स्पेलिंग बोलो आलिया भट्ट है आलिया भट्ट ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ तेरा दिमाग खराब है जब मैं तेनों एक बारी कहता मैं पंजाबी नहीं आते वारी वारी क्यों पूछ जान लिया मैं तो पंजाबी बोलनी भी नहीं आती जो दोबारा जियो चलो मुर्गा बनो नहीं क्यों मैं तो मर गई हूँ बुराई कर सकते हो बेटा बराबरी तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर सकते जियो ABC सुनाओ ABC और सुनाओ और सब बढ़िया आप सुनाओ মোলে মনত পৰিলে তুমি কি কৰা তোমালে মনত পৰিলে তুমি ভাল পোৱা চকলেটটোকে খাওঁ আৰু মোলে মনত পৰিলে তুমি কি কৰা তোমালে মনত পৰিলে মই তুমি যে কেপি শিখৰ খাই ভাল পোৱা সেইটো কাৰণে মই সেইটোকে খাই দিওঁ